Znači, pred nama se nalazi spiroergometar, to je test koji koristimo u svakodnevnoj kliničkoj praksi u planiranju rehabilitacijskih postupaka kod naših bolesnika sa osteoartritisom. Čega se on sastoji? Ono što mi zapravo nastojimo procijeniti je kakav je odgovor cjelokupnog organizma na fizičko opterećenje, pa samim time i na tjelesnu aktivnost. Na koji način to radimo? Znači, ovo je oblik testa koji paralelno koristi spirometriju, znači putem ove maske koju prislanjamo pacijentu na lice i imamo zapravo praćenje izmjene plinova, odnosno kisika i ugljičnog dioksida, i paralelno s to radimo i ergometriju putem ovoga, znači klasičnog EKG-a, odnosno stres EKG-a koji prati zapravo otkucaje srca, frekvenciju i ritam i napor. Ono što imamo dvije opcije, s obzirom na to kakve pacijente imamo opciju zapravo ove pokretne trake, gdje zapravo pacijent onda postepeno povećavamo opterećenje i samim time pacijent postiže sve veći napor i vidimo do koje mjere on može napor tolerirati i kakav je odgovor njegovog organizma na sami napor. Za posebnu skupinu pacijenata koji zbog ograničenja bilo u muskuloskeletalnom sustavu ili u nekim drugim ograničenjima stavljamo ih na sobni bicikl, odnosno na ovaj bicikl ergometar koji nam onda omogućava dalje pacijent zapravo sjedi i sjedećeg položaja povećavajući opterećenje na biciklu postižemo maksimalan napor. Ovaj test kardiopulmonarnog opterećenja nam nudi puno podataka koje onda mi kao liječnici koji se bavimo rehabilitacijskom medicinom možemo iskoristiti u puno segmenata, ako znamo šta nam podaci predstavljaju, tako da možemo specifično dozirati terapijski učinak koji želimo postići, spriječiti ili minimalizirati komplikacije i zapravo postići jedan dobar balans i ovu dijagnostičku metodu prevesti zapravo mostom u terapijski plan.